Mame Mao Akwaba Embra GCN Page TV. Business in Mame Botra. Subscribe to our channel. Mia bell no na obenya notification with Juma Hodra Yedi wa channel yedunyina. Yo wadofo. Oye honorable Kofi Mafo. Ona no ye achiansi MP. Odi nsem bi oda atugwa. Na nsem na odi tu ugwa no ni nyina onye de. Oka chair minorityfuo parliament de. Oye John Dramani Mahama ex-president nala so nsam wano ho papa peyi. Nsam wano ho ankasa se majorityfuo watnase de woka oye President Mahama no ho nsam wada akira na ochen kroi. Inti minorityfuo se wobehwe won hu ye a wonhwe won hu ye e wo parliament ho. Ena deme mmofrade na woye wo honom na wonhwe ni ye papa. Na odidame nsem nyina oditu ugwa ewo oye Oman FM newspaper review na dame nsem nyina okodo ewo oye danua ochum state of the nation address a yemampanyi odibeto egwa na ochirede nsama hodo a okodo ewo parliament house wono nya chede onchire nyiso onchire obu onchire de woye honorables enyoma a woye wo parliament honom no wo dibir ina nyoma a woye no onchire enyiso kra kapede oye abra mampanyi olura parliament house ho na odi state of the nation address no oda abetugwa no minorityfuo ebinum wotnent na ho wansol nso ye nyina yenyim wa Ghana ha de se omampanyin oda assembly betugwa mpo a owode nhu a wo parliament wonu mu ni nyina la wosol wogina ho no oye minorityfuo wasem ho de wonsol ada ebinum wotnent na ho wansol na ni nyina kire onchire enyuso onchire obu a okodo ewo parliament house wo na eyi na onamdo ema yes nanado odi nsami nyina odi ba na ewie no ena speaker of parliament o started the obubodin ewo parliament house wo na obubodin na babedu oye Mrs. Samira to Bawumia nidin obo nidin a minorityfuo si dabi onye de midin mpo na wopeda wate wo parliament house ho na speaker of parliament asanso ebisa ho de na ibedin na mo peda mote wase ye peda yete Ramatu Bawumia de midin no ye peda yete wo parliament house ho na eyi na honorable Kofi Mafo Olechire ninsem mu na odi tugwade speaker of parliament okra oli ewede no ho ya okakra because say ye speaker of parliament na abodin na wa ye deda onye da esanso ibodin biom anado onye da esanso ma ho akonya mo wo bisa wo de na din ben na ibisa ho de na din ben na wo pede wote ayete da guru bi na wo di parliament honom anade ada woye no wana woye wo nwoma bi wode da agolo keke. It doesn't speak well of us as a nation. Inti yenra Kofi Mafo opeda o kire minorityfuo de se wo bi no ho asam waka oye yenra Mahama ono no ho nsam na odoso o chin kroi inti se wo po bi no ho nsam wa akaka wankaka oye John Dramani Mahama no honsam na wonjai owura Bawumia ena na yerenom wonsam na wopeda wakakam na yenra honorable Kofi Mafo na asama ole paache nyina anyi de minorityfuo samo nye betna ewo parliament a yenso ya ye ready pa ye da amam yenyemo betna samu po bi na nyodo ntete mu eya munyi mu enyodo ntete ansana mako yobi ne de modaman na adofo moma yentie insama yenra honorable Kofi Mafo oditu ugwa ne bi the engage we too much no more opportunity and more my so it is said
second lady no person omo disrespect no na omo santi the dignity about them. No, that is far from it. Vice president and kasa and omo person omo ridicule no omo person omo didn't have omo good in mass no turn about from or no and because sabi second lady onyina bibia na mom say ye the funniest wa na the gu ye the twe ni kunu ba from a na ye di moralize no nti afi obi ni pem krampa wontumi enye yi se yen so ke wa sama ke yen so betumi aka afa John Mahama any speaker home, but we had to restrain ourselves. So now we can assure these people, we can assure them. So we cannot continue giving them that opportunities again. We will not. Now Ghana for you know, want to go sending messages. Now many honorable my transport minister neti. We'll be sending messages in people for almost to behave here for once tempo. Na nti ye beton memu na se ya na ebe ye afa yemra ensama mampani di tudwa no na wote ho wonu ma wo represent wo mo ugiri se ye ko animo no emfaso ben na chiasefo ebenya free ensama mampani di betudwa no emu dan didi kan a chiase yenyi bitumi enya pa isi pa me pese me poso ne se yen hospital 30-bed capacity hospital omampeni amaya fiasese afi wonko na wi ye no ne yesiewi under the health delivery system no this coming year I'm say this part of the year no yen chance ye hospital no ibewie no afiwi je tosubi no o say ye ko ye second year of growth inti yakwan no a yahase a ye no yankopon ben atom sika epepa emma contractors na po wie duma no de tosu mi nsa a chance town route na ye di hu komo no per the president Kano and Rano yen ibenya sa town route no sa 12-kilometer town route no ebeba so de toso and nine ye kuya ye no a ye no wo achiase no ibenya ehun faso this time if you say president am ya achiase say san kuya ye hu adwuma no emu betre ema duduo no a opese duduo no a won mo tumi awie school wo manya school tete a enkoye say sabi won mo anko school a wo ni bibia ye nkwan de be ye kuya adwuma no yen ye be fa eno so na yen ye constituency na aye kria ye constituency no yen so ye to me de ho ahyimu bi na enya ehon faso enti san ye man nan boyi ye nema yawo ye ne so papa e wo president ni asem na obeka ye no na ye nim se je waka no obeye enti yen so a ye represent yen kofo no ye die wo mu bia no ye be gire ho ni ensaka over 200,000 laptops are ye be the teacher for na boa wo mu so ye nim sa chance yan so secondary schools bi no ewo ye constituency ni mo no wo so e be nya sa kwanya no bi enya sa laptops ni bi no mo so e de akere enkwara de nti ya so samia na be ka ni me constituency asema ya de mi tumi aka no Obi yabado ase na yahwe animu ahwe nia beba mampani ka se yeme yehwe animu sa afiwe ye growth na be call be se 5% but IMF anyone ma yehwe sika sem so aka se sub-Saharan Africa ye be grow around 3% nti anche ye be kwa hama no so ne ne wono menim sika sem no bi nso adi nkomo na atimi abeboa ma ne akiasefo hwehwe nso wo nsa atumi aka me gidi se enema bi e beba e wo se kofom de akiasefo wo nsa be ka bi Papa, enyadia yen ibi ye free be se yen se ka ho bi. Yankopon ka ho.
on council. Rakofi Mafo, member of parliament, Emma Achiasena, Yanino, Edi, and Comono 107.1 Swini, Shannon Sohayo, Man FM, Copekins, Scratch, Promo, Programmer, Air Cosunibi, Nafa, Ebom, Etieti, Alpha, Flash.